mentangin pejpat siaga dujok Hades. Kaei ke dujok Hades. Kaei gini ke dujok ya kabala translate naga ketin Hades. Kan mau ha ke ketin Hades ke don haga Bible borok ke way tangkat way sin. Kam don naga testament berim, namar ke testament berim la tho ka ketin Hebrew. But ke ketin Hades ke ketin Greek. Sap, namar baga Hades ke ketin Greek, naga ta daw kam don naga Bible Hebrew ke badai ke testament berim. Ke ketin Hades kam don naga testament berim. Kadon haga testament betmai. Nadu Matius hadu kitab jimpen pau kadon katway sin. But nagani ke katway sin ke Bible kasi. Kani ke Bible kasi berim ke BSI berim. Kani ke berim ke translate ya kani ke ketin Hades syaga ketin dujok kumba sausin. Sausin ke Bible kasi berim ke translate ya kani ke ketin Hades. Haga testament betmai. Ladang pulih kanaga okay ka nginlap nungkong ya ke ketin Hades ladang ke ketin nginlap nungkong ini ketin Hades naga gospel jong Matius haga nong bakatwe ke kot ke arpulai Hades kelong ke ba sorry ka gospel Matius kelong ke ba katwe kot arpulai Kab ongkum ni, paga pernam ye kabala kentiu shadow beneng, on penheri pa shadow dujok. Ketuk tin dujok hang tu kedai ketin Hades haga ketin original kepada ketin Greek. Ye ke testament bethamai la tho hak tin Greek. Naga taga daw ngilap ketin Hades haga testament bethamai. Keketin berjusu ong paga pernam ye bala kentiu pag kapernam ye bala kentiu shadow beneng on penhere pa shadow dujok sangap on puli menga nagani ke Bible jeng apat kani ke Bible pareng kongkum ni o paga pernam ye bala kentiu shadow beneng on penhere pa shadow Hades on penhere pa shadow Hades. Thou, Capernaum, which are exalted unto heaven, shall be brought down to Hades. On penhere pa shadow Hades. Sangat mantap. Kini ke balai Jisu orang kemudian mar kini gede ketin penrem jong Jisu ya ke Shnong Kapernam ke Kapernam gede ke Shnong ke ba Jisu le ya ke kamba ki ba but Jisu le ke kamba hane Shnong baga kamba ke toy kumgoom ang pendon kam ne tak ketin ule kamba hane Shnong but ukmilen ti ne Shnong bakan ngej Iga yau bad bakan pediang yau kumu Mesaya. Hari ini senong kampatiau kampatiau ruem kisngo klan hala ke jong ka bor kisngo klan hala ke jong ke jinglak joki kisngo klan hala ke jong ka spa joki. Ini senong lagi ba sngo klan hala ke jong ka burom joka sngo skem hala ke jong ka burom kisngo skem hala ke jong ka nam ke kerdan ke kerteng joka. But kam semua berkedon kam ban pediang yo Jisu. Bar Jisu lagi kamba hane gisnong. Baru pendon Jisu pendon kam nek tino ong. Lada lale ia gini gi kamba hasodom. Kumbale apa? Ka Sodom kan jinda lasa hado menta kan jinda ladon hado menta. Lada le ke kamba Hasodom kumbala le apa
ka Sodom kan jin dala sa do mata kan jin dala don mata kamut ka Sodom kam don shu ka le che ka let che ka jing jot bom jikut ka let che ka jing ja ka ba junom ka ja si junom ta dai bo ji sumu banong ka Sodom thandre sangap kene ka kentin ka bangamut banong phi gede gene u jisu u ong paga pernam yaga bala kenti ushido beneng sangap kene ka kentin kade ka kentin jonga testament berim haba ka testament berim ka kran jipang ka jing sorong jong kanu kanu snong haba ka snong haba kanu kanu snong ka pensyong nong rim ya ka tu ka nong ba ni snong jaka ha ka jing dap jing biang jaka ha ka spa ka pho jaka haba ka sngo sorong halaga jong ka jing start halaga jong ka spa ka pho halaga jong ka kerdan ka kerteng jaka kanu kanu snong ka ba pensyong nong rim ya ka snong jaka ha ka spa jaka ka jinon em jaka ya ka ta la pandon kam la ju ong ha ka testament berim ba ka kiu shebeneng kemut ka thau shapang ka jing sorong jong no snong haba no snong ka sorong bat ka pen iba kam don kam yo blai ha ka testament berim la ju ong ba ka jing sorong jong ka la kiu shebeneng kene ke jing kiu shebeneng ka thau shapang ka jing sorong jong ka ri le ne jong snong le ne jong briu marwero apa ni pi kendiat ngini pe ni kitab Jeremiah na kitab Jeremiah long ba san puai ke dekot ke ba san pulai ke ba kran chpang ke jing sorong jong ka Babylon ke hima Babylon ba u Jeremiah ong u yithol pa chpang ke jing jot jong ka Babylon sabu ong kum ni la ka Babylon ka kiu shebeneng ka panskem ye ka jing jrong ka bor jaka panban ki nong lute nanga kin poi shaka ong trai pe u ong laga Babylon ka kiu shebeneng haga por jong u Jeremiah utip ka ega Babylon utip ka Babylon ka de ka nong ba ka kraw haga ba ka ba sunshar ye ka perthe ka por jaka ka ba yoroj ye ki weipat ki ri ki ba kham tlot ban ye ka bat ka job thma ye gitu giri ka pen ka ring marau ye gitu giri bat ka le ben ye gitu ye ki wai pat kiri ka ring marau ye bon ki briu sha ri Babylon baru Jeremiah utip ke ega Babylon baru yo i baru tip bagade ga nong ba ka sorong ha utip bagade ga ri ka sorong hadu kata ka ba usim jika ukhot ile de ude blai kata gade ka hima Babylon utarus im Babylon baru Jeremiah tip ka Babylon ga sungu kumno ga berkat kumno Japan de ka berkat bah na pedeng ki hima baro de maka ga ba kiu de maka ga ba hakledo ye ki hima baro bat ye kata ga jing berkat juga ka ba ha ga por jeng ka ke ye kata ga jing berkat juga ba ka shong halor ki hima baro ye kata la khot ba ka kiu shebeneng ye kata ga jing berkat juga ka jing berkat ka ba sorong juga ka jing berkat ka ba shojrong juga ye kata la ju ong la ju power ha ga testament merem ba ka kiu shadow beneng u Jeremiah utip ba ka Babylon ga klem kiu shebeneng utip u Jeremiah utip ba ka Babylon ga don pertehi hare ka sorong ye jing sorong juga Jeremiah ong ka kiu shebeneng ha ga kitab Jeremiah no san poet khot kabang pulih pimentan baru ong lada ka Babylon ka kiu shadow beneng panban kinolote kinwan kemut panban ga jingjot kanwan kiwan ki bru ki banim hertma percaya ka bat kan sakhlem haga jingi tho lepa jong u Isaiah pat chapang ka hima Babylon bat chapang em Babylon lada pi kan mau ga gos haga Isaiah no khat saut kot bakhat we u ong
ya ka burom jome sem Babylon ya ka spa ka po jome ya ka jing roi ki sipai jome ya ka burom spa ka po jome on penher sha dujok katuk tin dujok hang tu ka de Sheol ya ka burom jeme thot kharwe Isaya khat saw kharwe ya ka burom jeme la penher sha Sheol ka Bible kesik ong ya ka burom jeme la penher sha dujok petip la de philip an pule gene na ka Septuagint Bible ka penkelai ni tin ya ka burom jeme im Babylon la penher sha Hades. Now bat matai ni jikai Ujisu ong paga pernam ya gabala kentiu shadow beneng on penher ya pa shadow dujok ka Bible kesi kene ong on penher pa shadow dujok ka original kene ka Bible jenga ka ong on penher ya pa sha Hades ka ketin dujok ha original ka de Hades ka Bible jenga ro ong Hades samata Hades ladapi lek ban pulih ini ketin la de pilek ban pulih kitab Isaya no bakhat saut kot khatwe haga Septuagint ko ong ga gumne ya ka burom jomis in Babylon la penher sha Hades haga Bible jongki Hebrew ko ong ya ka burom jomi la penher sha Sheol haga Bible kasi ko ong ya ka burom jomi la penher sha dujok so ga Hades samata ga Hades ga de ka Sheol ka Sheol ka de ka jaka ha ka babaro ki bru ki le shagane ka jaka u job ro le shagane jaka in Babylon ro le shine jaka u Jacob ro le shagane jaka nga sapoi ndama hikai spang ka Sheol ngapat hikai nga hikai mata spang ka Hades so pilap ka Bible Septuagint ka ong ya ka burom jeme la penher sha Hades. So gay get Hades. Tim nam long be ngidon gawai ke jing ka ba ngiju perkat ba ka kani ga dujok ka de ga jaka ka ba kusanyum yap ka dingam julip sa ka Hades kam de ga jaka ka ba kusanyum yap ka dingam julip ka dujok ka ba kusanyum yap ka dingam julip ka de ga gehna ka bangilap naga Bible boro ka we tang sin ngilap tang sin yagani dujok ka ba kusanyum yap ka dingam julip haga Bible boro ka we na do Genesis hado kitab je pau ngilap tang sin yagani jaka ka dujok haga ba kusanyum yap ka dingam julip naga Gospel jo Marcos pimla aban ong ba ka Hades ka de jaka haga ba kusanyum yap ka dingam julip kam don naga Bible boro ka we ka don haga Gospel jo Lucas lo makhan riu ka khana Jepang ka khana Jepang uruspa bot Lazarus uruspa Lazarus yap ulet chega shedem Abraham la rong yu udiga angel chega shedem Abraham haba uruspa yap ka Bible ko ong ulet sha dujok thod ar pula ong ti ha dujok lo khmer khmat yo Abraham bot yo Lazarus haga shedem Abraham ketu ketin dujok te ha dujok lo khmer khmat do ketin gede ketin Hades lada pi ong bag Hades gede ge jaka jong geding ka weina ga sabut ka ba kham khlain bor gede ge Gospel jong Lucas no ba khan riu gede ge khana pang ruspa bo Lazarus pilap hang tu uruspa ulanyar haka ding namar haka thlik ding namar bo turkhong ketu gede ga weina ga sabut ka ba pilaban ong baga Hades gede jaka jong geding terus ngap hamanta ngan poshita ngan yak suki jai ngampat poshe kitab segi Gospel Lucas ngine sho hagane Gospel jo Matthews la tapi pule ke Gospel jo Matthews pinlap ba kane ga Hades hagno bakhat wet kot apply kam de ga jaka ba ksam yap kedingam julip kam don kum kata paga pernam ya balkan tiu shido bade pan hera pa shadujok ha ba ksam yap kedingam julip kam don kum kata kam ong kum ta Matthews klem ong ta Jisu klem ong on penher pasha Hades sage bok sai mi ap kedingam jile uang be on penher pasha Hades senga ha ega Kapernaum ka don ha
hadin mo Jisu penrem bekas ka Bible kong ulah penrem juri ya ke Kapernaum. So Jisu penrem juri ke Kapernaum balai namar bakam ngai namar Jisu le kamba tambah kam ngai. Jisu le kamba tambah kam ngai. Now uang ke kam jam ya ke Sodom ha ke singi jimishar ban ya pa. Lada lele ini kamba apa? Lada lele ya ke kamba ka lele apa? Lada le yang kamba kalau le apa Sodom ke Sodom kan jin dalasa haduk mentah syai ke Sodom kamdon ka syuja rengai sebom jukut syai ke Sodom kedon ke le syga jing ja rengai ke bom jukut kamdon syuk ke Sodom Jisu already ong kamdon syuk uklem ong ke le dujok uklem ong ke le Hades uklem ong ke le sa Gehenna ne ka uklem ong be kamdon shu manta hadin bo ong gumta o haswa bo gumta ong ne kitin ka pernam ne ka bal kanti shiru bne on panhere pa Hades sa haswa ba ka pernam ka hier Hades hai gadon kat kumikti Jisu shabneng ye la kanti ka shiru shadu bneng kalong sisya gumta baga Kapernaum ga syong habneng ga porjong Jisu no ka Kapernaum kamdon habneng ga porjong Jisu ka Kapernaum ga dona khanda war Jisu ya hangta haga shnong jongki haga ne ga shnong Kapernaum hane ga nomba Kapernaum kamdon shabneng ka kren kene ga jingken tiu Kapernaum shiru bneng ka khlemut baga Kapernaum ga syong shabneng kamut ka shumut baka keren pang ka jing sorong ba ka jing snow jonga ke peram ba kamdon kam yo blay simple ka snow ba kamdon kam yo blay ka snow ba kamdon kam show kala baniang ki jat la jong ka snow sorong halaka burom la jong ka spa ka pol la jong ye ka la khot ka jing lagat ye ka la khot ba ka kiu shabneng ka Kapernaum ka khlemdon shabneng now lada ka Kapernaum ka khlemdon shabneng pi perkhat kumno kadon kata ka jakka ka bok sanyum yap ka dingam julip ya ka bal khot dujok bad ka Kapernaum ka hiar sha dujok ha ka bok sanyum yap ka dingam julip nang ta ka sha thang junom la junom pide ban perkhat ba ka Sodom ka khlem hiar shata ka uji suklam ong ka Sodom ka hiar ja dujok ka bok sanyum yap ka dingam julip hangta ki briu ka syong hangto ki briu na Sodom ki jinjar junom la junom uji suklam pun kam ngita tinu ong we ka Sodom ka jar ngai si junom kamdon ka klemdon shu ong Jisu pi not kum no ban ong pat ka Sodom ka Kapernaum ka hier ha ka dujok ha ka boksai miap ka dingam julip la ri perkhat ba ka dujok ka de jaka boksai miap ka dingam julip ke ke bangi perkhat sini sha janti awes kasi sha Meghalaya gi kasi ki Kristan ke bangi perkhat pang dujok ha ba kran pang dujok ka ba rung khli jingi ka de jaka boksai miap ka dingam julip dene am gumta Sengap, ladah kalong gumta, ladah ngi perkat kedujok ke kata. Baru Jisu ong ke Kapernaum ke hiar sedujok. Haga Bible kasi. Kam dei tang haga Bible kasi berim, haga Bible kasi betamaru ke ong ke dujok. Wat ke Bible kasi jong ke balang Roman Katolik ru ke ong ke dujok. Sengap menta. Ladah Jisu ong. Ladah ngimut bagi dujok ke jaka bok sajum yap ke dingam julip. Baru Jisu ong ke Kapernaum ke hiar sedujok. Pide ban penkut baga Kapernaum katugun nong ba boro ga her shadujok haga bok sajm yap ka dingam jilip ka thang eki nadu ko to ka por ka thang eki sap kitu gi brigi be im ka por Jisu gi khlam im sho manta kitu gi bam ngai Jisu ki yam nadu ko to ka por bat pide ban ong pide ban penkut bagi sha thang manta hak san ba ka ding sha ba mok san sha thang ka ding pide ban penkut kumta bat lada pi penkut kumta pi persya pana da pi yapihi namar pidang deb ong bagai ka Kapernaum ka khlemdon habne sam ka persya ya ka jingshong ka persya ya ka ngap padon kam nektin ya ka jingshong jong ka Kapernaum habne ka persya ya gata de ka jingshong jong ka Hades bat pidang ong ba pidang smutu ru baga pidang tip mentan hi baga Kapernaum khlemdon habne haga por jong Jisu kampat poi sebeneng kamdon sebeneng kade gor kom kren jong Jisu haba ukren jepang gejing sorong jongka
bat lada pidang dep ong baga ka pernam kamdon sebeneng kadai gor kom kreng jisu sepang jing sorong joka pinut kumno baban ong ba menta namaru jisu ong hiar dujok pinut kumno ban ong ba menta hadujok baruk san bat ka ting ke baba meki pidang dep ong ba kampat kamdon sebeneng kumno pat pinut ban ong menta ba ka don dujok namar ka dujok dai ba persya ya ka beneng hagani khot ka dujok dai ba persya ka beneng dai ba persya ka dujok ba pitip ka pernam kamdon ha beneng kumno pinut ban ong ka lahir ha dujok ha ba pitip ba kamdon ha beneng ka mut kumni ka Hades hagani ga gol no ban khatwait khot arpalai ka dai ka jing kelon jong kam krane japang ga dujok ba oksam ya ba dei umjilip ka kren japang ga jing kelon ba ga jing hap jong ka kapernam na ka burom jong ka bat ka kren japang ga jing tua bat ka jing jot jong ka kapernam kamdon da kumwai pat kamut da kumwai pat ka shumo digane ka pernam phaga sorong ya ga jing sorong jopa on walam je ga jing jot bat haba pha jot ya ga ta ga jing jot jong pha on khot pha her shahides so ga Hades haga Matthias kalau bakat wait khot kabar fulai ka klem crunch pang ga dujok ha bok sa nyam yap ka dingam julip namar ga Hades kam le ga jaka ha bok sa nyam yap ka dingam julip nganong biang ka dujok ha bok sa nyam yap ka dingam julip ka de ga gehna kam le ga dujok kam le ga Hades ngin sa pule yekini ter khat wait tli ki de git khot ha ga testament ma thamai bro ga wais pang ga dujok ka shimpor bat ngamla ban hikai lut yekini ngan hikai shidkhot shisngi shidkhot shisen she decode gawai ke video now ni perkhat baka dujok pi kene de jing e jongi khasim de tan khasi de ha perthai baro ngi mod chisin ba ong dujok kemod katobe ke jaka no ha ka bible don shibon kirukom don bon jai ke dujok okay yi kabala translate sa ka bible kasi ngi ong ba dujok re ngada hare menta ngada hikaya ka dujok ka badai ge Hades ngala de hikaya ga dujok gehena mentang ngidang hikai mentangan sa hikai but kani de video benungkong sepang ga dujok Hades ka e ga dujok Hades ngan support kini ki dukot ngin sepule kini dukot baro khat waitli sungap na ki khat waitli kini dukot kani ga bathamai sorry kani ga rem ga bis ai rem ka translate ni ktin dujok sausen ka translate ini kitin dujok sausen ka batam na kita ngin sa page pat kumno ka translate yigini kitin namar nge don kambha ban snotho lam gumta pitim ne balai ka pelong nga bangan hikai benia sepang ka dujok ka daw ba ka dei namar banga kwa ban namar banga kwa baga perthai ga snotho balai jisu balai Chris udon kam man yap shwa balai gadon kam Chris man yap kene galong kene ji sha kene de ga topic balai gadon kam Chris man yap kene de ga topic balai nga hikai sha ga dujok namar ngimla ban yai la ga dujok namar habo Yesu yap ule che dujok nagata ga daw ka jing hikai jing achpang ga dujok kam le ga jing kai ka ba ngasa thuk ga le jing kai ka bolong sensitive ngasa thuk ga de ga subject ka ba sensitive ha Sini seri jengi hare ngimla ban yai lai ngimla ban syukiar gene namar habo Yesu yap ulet chedujok la da pikwa ban hikai pang ga jimpen em pimla ban yai lai ya ka jingyap ba ga jimi par Yesu namar ga jimpen em ga shong ga jingyap ba ga jimi par Yesu bala da hikai pang ga jingyap ba jimi par Yesu pimla ban yai lai ga dujok namar habo Yesu yap ulet chedujok so sngap habo usim Babylon yap ulet hiar sha Shiol haga Bible Hebrew ule hier sha dujok haga Bible kesibarim haga Bible kesiba thamai ko ule hier sha ga perthai gi bayap haga Septuagint us em Babylon ule hier sha Hades tim em ngarang de hikai spang us em Babylon ka burom jo ha e ule ha Shiol ha Hades lada piong ba us em Babylon ule hier ha Hades ka de ga apan jitom pide ban ongro ba Job
ulai hier syahides bar syak pensitom bar pitik kena gini we bo job uklem le hier syahides ban syak pensitom mageding bom jilip uksai bom juyap pitip ujob de bohok ujob bro ulai syahides kabadai ga shiol usim Babylon ro ulai syahides kabadai ga shiol pimla ban ong usim Babylon syak pensitom hasiol leni hahedes nomor de bopop kat bayu job pat umla kadai ga jaka ga jo lo we kadai ga jo jaka ga pakile pimla ban ong yo ne syak pensitom yo ne syak syak pensitom no la da kile ga jo jaka la da syak pensitom we boro ar kide ban syak pensitom so ga hedes hajing syak ga hedes kadai ke shiol jong ga testament brem ngin sa hika ngin sa sngoto ke ga shiol ngan sa ajing ka ke ga shiol nda bang sngoto ye ga shiol ngin sa sngoto ye ga hedes harenga hika shwa phang ga hedes mar ka ngadon hika daw baleng kwa kan hika shwa ye ga hedes now ngi ngala ngoi pinginang de hika phang us in Babylon pio I u her sa hedes manta ka jo ka jing sangapa ka de ga jo ka jing ka power Kerja juga urkom power jong Isaya, kerja juga jing power jong Jisu. Urkom power jong Jisu, but urkom power jong Isaya kerja jo. Isaya ong kumni hagal no bakat saut kot bakat ar. Kumno melahap na beneng ko Lord Shai, lene ko Lucifer. Kumno melahap na beneng ko Lucifer. Me ong haga donot. Hakmi ngan kiu sebeneng ngan penskem ya keket shalendet ki klor ublay ngan shong sangap ngan shong ngan kiu sebeneng ong had khot khat ar khat labi pulish shirum usim Babylon ong hakmi ngan kiu shedo beneng ngan penskem ya keket junga shalendet ki klor ublay penban on penhiar ya me sha dujok sangap penban on penhiar ya me sha dujok on penhiar Mesha dujok tak ada dekat bekatsan on penhiar me sha shiol ke shiol ke hedes on penhiar me sha hedes so sngap ngan batai pi ngan penisok lang yo Isaya baru Jisu Isaya ong kumne seim Babylon kumno melah hap na beneng mela ong men kiu she beneng hare la penhiar me Syahides. Uji suruh haba krench pang ka jinghap jong ka Kapernam ong. Kumno pa Kapernam ya gabala kentiu shido beneng on penhere pa Syahides. La penhere pa shido hedes. PI kede ka jogur kom pawar jong Isaya, kede ka jogur kom pawar jong Jisu. So ka dujok jong Matthews. Kadwe arpalai kede ka hedes. Berbitip hedes kede ka jaka ha ka baus im Babylon leher ka bau Isaya ukuran kumno melahap na beneng ko Lord Shai ko Lucifer melahap na beneng Syahides. Simple. So ke hedes ke shiol. Ke shiol ke dujok ke hedes. Ngide ban tip ke hedes. Sangap ngide ban tip ke hena ngala de hikas pang hena. Manta ngan hikai suki pasuki jai pajai ke wei pagawai ke video ke wei pagawai ke thot. Ngin sa shai ke hedes. But pinsa sngoto habakut jangan hikai jangan pangkat dujok pinsa sngoto balai ka don kam yo Chris ban yap ngan sa peteng hak wepat